Biyag ti tao. Baro man na napakasaritaan ting kay manggagan dito drama abiyag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nabara kablaaw para kada kayo amin. Kastamatan kada Willie Galvez kan Camilo Casam Cabalteha dito Luna La Union. Kati tayong nga rudandanggan ti episode 416. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ninanang ngay manong. Aday ti salas. Agbuy-buya ti TV. Anyamat tan. Ni, apay ka di. Adda ko malakad ko itakot. Awan man nga rudan kastoy laang. Papanam kumaya. Ita ti schedule ti outing mi kadag iti gagayim ko. Kat, di ka pala sumurot kadakwada Wano saan? Itantan nyo pa'y lahang day tang outing. Ammom nga da ni nanang. Ay, ammom no kaano ti pa nagsubli na iti abroad manong? Yak amo Saan ko na sinaludsod? Tama nga no ikan na iti dakas akay papanan ti panagdamag ko. Siyak tukid din ti madaksan no kwa. Anyamot tan. Wrong timing mo ti panagawid ni nanang. Agtalnakan. Tama nga numangag ni nanang kat agpasugnod. Makapasurun mo. Di mo ipilit ti kayat mo kunakmat. Tani, amang ano agpasugnod ni nanang iti kastangar aramidom. Welcome to Jenna Almoite Drama. Kaano ti flight yun nanang? Kaano nga agsubli kayo iti abroad? Ne, awan pa'y makalawas sipod nagbakasyonak. Kastan ti saludsod mo ay rin anak. Kaya't ko la amamuan mo't ananang tapno amok. Saan kan samot anaragsak iti panagbakasyon ko anak ko? Saan matakastaan nanang? Dua alawas ti bakasyon ko. Kaya't asawan day ta at dapay nabati ang makalawas. Okay. Mala, agtugaw ka ta itimplaan ka iti kapem. Aywan gayam, no saan kayo ama kumikom iti kabsat mo? Agaw ting tayman mat. Ha? Ijay? Da kayo man no sa dino ti kayat yu apagautingan tayo anak ko. Di manong latan ati kasarita yo. No kayat na tano siyak masadutak nga agbiyahe nanang. Makabannog mo ti kasta. Awan lakad mo ita manong agapito. Awan man, abay ka di. Umayak man nga rod makiis-istoryakan ka manong. Umadani man nga minan ti panagsublik ijay abroad. Kaano man ang ti flight mo ya? Inton Miyerkules manong. Ne, dandani man gaya man. Wan nga rod, oray jak kumakayat apanawan dagiti anak ko. Awan mo't pagpilyak takasapulan mi ti kwarta. Mawatan mo't siguro dagiti anak mo dayta. Nangruna katagmay may saka amang ipapay ti kasapulan da. Ay nakabagis, saan daktupay akasarsarita ijay balay. Di dapay kayat nga agawting kami, tamabannog da ka no iti biyahe. Ne, apay nga akasta. Jakman ammo ka dagi jay adwa. Panagriknak paykit din katlikliklikan dak. Sang kada magdapay ket dian no kaano ti sublik ijay abroad. Anya? Makapaliday nga rod manong. Ala, di ka matanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo kabagis. Agyaman ak manong. Oray kaskasano, kampante ak amang panaw kadakwada. Taamok nga da ka amang kita kadakwada. Welcome back, Mari Krista. Back to reality. Back to work manon, Mare. Ay, hanya nga ron ngay. Saan tayo matanayan nakabak ng Mare? Ay, wan nga rod. Kahit kumusta ti bakasyon mo? Naipapas mo matla ang tinangiliw ka dagiti anak mo? Wan, Mare. Ngam saan anatuloy ti planok apanagawting mi ko ma. Ne, apay ngay. Masadot damot arumwar. Anya? Iso aday jay, nagpupupok kami latan iti manong aldaw. Mala, tinapatag, nakaduam latta ida, Mare. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Kaano ngagpawit kayo iti kwarta nanang? Awan pa'y matsweldo kanak ko. Natinag ko ngamin ti cellphone ko, kat masapol ang gumatang akiti baro. Anya, apay mat ngamin adi kaagan anad. Saan mat amabalin at tinawin nga agsukat kayo iti cellphone? Kasano amalpas ti balay tayo ngay no kasta anak ko. Dakkel mo ti sweldo yun dito abroad nanang. Ado mat ti paggastusan tayo anak ko. Kanya nga rod aramata ka cellphone itangay. Binulod ko la ti cellphone ni Manong.
Ipatarimaan mo pa'y laang. Gumatangak to iti baro numalpas ti balay tayo. Anyamot tan. Nagbayagan ngay. Kumusta kayo dita, Manong? Nasayat lang tama dating ko. Dagiti anak ko ngay. Kumusta damutan, Manong? Kagapgapo kiti balayo itay. Kat busy damot ngag cellphone. Anya, Sakat na urnong ti plato iti lababo. Tita pa'y masangot ag dalos. pinalagi pam kumaida, Manong. Wan matkid de. Ayun gayam, mangipaw itak manen iti kwarta. No kasta, ituloy may manan nga ramidon ti balayo. Un Manong, tapno malpasan. Sige. Kasaritak tungarod da pari dulpo. Agyaman nak, Manong. Sika lang amin ti amok ang makatulong kanya. Awan ang yaman na din ko. Basta gananad ka akanayon dita. Un Manong, oray da kayumot dita. Sige nga rod, Manong. Baliwak tumanen ti umawag no makawayaak. Bye. Kablaawan ka, Mare. Ay nagturpos matlaang ang tiburidak nga anak mo. Kanalpasan ti balayo. Awanan pagparikutam. At dalata, amare. Mano atawon ko dito'y abroad. Ngam awan pa'y urnong ko. At least, ada pa kakitaam itinagbanugam dito abroad, Mare. Wan matkit di Itata nakaturpusan ti duwa nga anak mo. Mabalin mo tag-relax. Saan pa'y analpas ti board exam da, mare? Ne, kunak manunalpasan ti board exam tay inauna nga anak mo. Wan, mare, ngam saan anak kapasa? Iso nga ag board exam manon itaatawan. Ay, sigurado ang makapasadag kita, Mare. Think positive, Mare. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, anak ko. I-on nyo ti video ta cellphone nyo tapno makita kayo. Aday ta, nanang. Kumusta kayon? Kumusta ti board exam nyo? Naipasak ti board exam ko, nanang. Ay, wow! Congrats, anak ko! Pinaragsakdak! Sika ngay, Nico! Sana ka nag-board exam, nanang. Ne, apay ngay, anak ko. Nagsaritaan tamot nga ag-exam ka manen. At dapay impawit ko a kwarta para iti board exam mo. Si madutak nga rod, nanang. Kasano nga rod ang maka-apply ka ngay no awan lisensyam. Orawan lisensya. Ato ti mabaling kong applyan, nanang. Kat anyat planom ita ay rin. Urayak ano, ada hiring nga trabaho, taga-playak to. Okay nga rod. O sige, tinay, ada peramidot, nanang. Ora siyak, nanang. Sige, bye. I-off ko to cellphone, nanang, ha? Bye. Ay, inyof dan. No makatrabahon dagiti anak ko. Ad-addan ton ngagbalinda abisi. Ne, apa yan, Mare? Anyat mapaspasamak kan ka. Maditirek nak, mare. Kasla maulawak. Manan, kastamot na kanayo nun. Apay ngay. Hidyak nga rod amo, mare. Awan mo't amok asakit ko. Agina kapay laang Di mo ipilit agtrabaho ta mga numatalimu daw ka. Ay, sapay awan da sir kan, madam. Kabaulak pa'y mutkit di, mare. No sumangpot da sir kan, madam. Kasaritam ida. Nagpakita ka pala iti doktor. Ang mga nanyamot tanda ita. Banog ko la siguro da ito, mare. Wen, nga may maya mo laang no makita na ka ti doktor. Tapno makasigurado tayo. Narigatun, Mare. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta ngay insan, Irene? Naka-apply kan iti trabaho? Sana ka nag-apply ka, Sinsin. Ni, apay ngay. Kat adamot tan lisensyam. Sana pa nakasaganang agtrabaho. Anya? Ay sus, ag-apply ka kit din. Sayang ti aldaw no agistambay ka. Awam pa iti panunot ko ti agtrabaho, insan. Uray ni Manong Nico, saan pa'y ang nag-apply? Saan atawam pa'y mo lisensyana? Kat uray anya at trabaho ditan ati applyan na. No addan trabaho yu adwa, saanan amarigatan ni Auntie Ijay abroad. Sana bale tadakkel mo ti sweldo na ija abroad, insan. Kalaat mo ti panagawid yun, nanang. Wan ata na urnong matan ti banog ko, anak ko. Katangay nakaturpos kayon kini manong mo.
Agin anak mo tan. Taadun ti marikriknak ana sakit iti bagit. Saan kay nga rodan nga agsubli dya abroad? Saanan? Da kayo pa'y ti agtrabaho anak ko. Pasensya kayo pa'y laang. No siyak, tsak lamaanusan ti sweldo dito inanang. Mabalin nyo mo ti agabroad no kayat yo. Kabutbutang matag abroad nanang. Kat sa di no nga ron ti kayat mo apagtrabahuan, anak ko. Welcome to Jenna Almoida Drama. Irene, naibusan ti bagas. Sikaman mo ti gumatang. Ni, api asyak nga ikat sikat adda kwarta na manong. Siyak mo ti gimatang iti napalaba sa bulan. Sikamot tin itaa. Awang kwarta. Ni nanang ano adda kwarta na. Awan ka nung arod. Kanya nga ro ti maramida, kawang nga ro kwartak. Agtrabaho kamot ngamin Masadutak. Kastalat tang arudan. Tambay kalatan naging gatinggana. Agtala ka mamut manong. Tayo di sikat istambay, awan manggag mo kanya kasao. Basta, da kayo umatan kinanang ti makaamu iti bagas tayo. San amabalin asyaklatan taggasgastos dito'y balay? Kumusta mo ti matam kabagis? Blard ti panagkitak no adayo manong. Nagpa-check up kan? Saan pa'y? Ngam kasaritak to ni Nico no adda kwartana. Tadumawatak iti pagpa-check up ko. Apay ngamin asan ngagtrabaho ni Irene. Nimot niko, awan permanente at trabaho na. Pa-extra-extra sa laang man. Wan nga rod manong. Nagadalda pa'y lang arod, nukastamot laang. At dahiring iti pagtrab-trabahuan ni Shane akanakam. No kaya't dadag patulong da iti kasinsinda. Sige, taibagak to kadakwada manong. An-anuan nyo man ti kwarta ay nanang. Ipa-check up ko kumadag iti matak. Blurred mo't ngamin ang ti panagkitak. Nang runa no adayo anak ko. Amuyo asa na permanente ti trabaho. Agdawat kay pelaang kanyak. Ha? Apay, awan pulos ornong yo aya. Mano atawan ang nagtrabaho kayo di abroad. Awan nga rod anak ko. Kat no binulan mo't amang ipauitak kada kayo iti kapsat mo iti. Para iti panagadalyo. Kan pan nakaaram iti balay. Kat responsibilidad yung matday takas inami saan aya. Rumbang laang nga ipayo dagiti masapsapol mi. Diyo kunaan nga isingir yu dagita nga intultulong yu kada kami. Ni, saan mo takasta anak ko? Basta awan kwartak nanang. Nagastos kon tinabat-bate a kwartak. Anya, ila ko yuto'y balay tayo nanang. Diyak ko ba kayat nga ila ko? Ngam awan pagpilya kanak ko. Kasapulak ti kwarta. Tapag negosyo, tapno adamot pangalaak iti kwarta. Kat pag naadan tayo nga rodan ngayon, no ila ko yun. Gatangan tayo ti ilaklako ni Cecil Abalayda. Kano nagbasit day jay. Urayan tinapatag at dapag naadan tayo. Kat timabati a kwarta, pagpuunak mo't. Tapno saan akong adumawat kada kayo iti kwarta. Takababain mo't kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No kasta? Makiasawa kan, Irene? Wen manong, Imbagamon kininanang ti kasta planom. saan na masapol? Awan tumutlat maitulong na. Mamuan ng tulat ta. Nakiasawa mo't gaya mo ni Insan Irene, tatang. Wan nga rod, oray ni Nico, nangasawa matan. Manipot inla ko na antim ti dakkel Abalayda. Awan mo tan bibiyang dagiti anak na kenkwana. Pinanawan da paigit din, tanagabang dan iti pagnaidanda. Ay, wan nga ron. Kaasimot ni auntie. Nakalpas da ngagpaiso iti panagadalda. Ngam di damot kaya tagtrabaho. Wan nga ron Imbes abumawi da iti sakripisyo ni auntie kadakwada. Saan? Taawan mo't pakibiyangan da iti inada. Kumusta kan ngay mare? Mare Melinda, nakaawid ka mo't gaya man. Wen nagfurgodak meten kumare. Kasta aya, kumusta ka ngay? Ay nasikat rumbang ako mustaek. Kumusta ka? Kastoy nasaya at latamat nga oray kaskasan no mare. Namuak nga ron ti narami dagiti anak mo.
Pinanawan da ka magaya mo, mare. Ay, wan nga rod. Naimbag ko ta nagbaligi ak iti planok nga agnegosyo. Oray kaskasano, adda pangalaak iti lamutek. Katayan nga rodan nga dagiti anak mo, mare. Adda da ijay syudad, mare. Addan bukod da a pamilya. Kat naimbag no sarsarong karan da ka laeng. Saan nga rod, mare? Makumikom da siguro iti pamilyada. Irene, no adda kwartam dita. Bautangan nakman pa iti pagbayad ko iti abang mi. Ay, awang kwartak manong. Kagap-gapu mi iti ospital. Amumot na stroke nila kay ko. Awan makukwarta. Anyan? Nagpadaan talakit di mutin nga awan makukwartanan. Oras siyak, naikatak ngamin iti trabaho. Sapay masikog ni bakit ko. Problemak ti kwarta. Kawamot sa balya pagpatulungan ta dito eh. Planok nga rod agawid ang ijay probinsya manong. Yawid kun ti pamilyak ijay. Tawam mo balay dalakay ko. No agawid kayo, agawid kami mat nga rudan iti asawak Tani, awan pagbayad min iti abang. Kadakan kaday ta manong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Naimbag man ta nakaawid kayo, anak ko. Nanang, dito'y kami nga agnaed. Nagrigat ti biyag iti syudad. Awan pagbayad min iti abang mi. Uray da kami nanang. Saan kami nga agsubli ijay syudad? Tagbisin kami mo't ijay. Kat adda kada kayo dayta, anak ko. Adda mo tay basit a negosyok a pagsapulak. Pagtitinulungan tayo nga asikasunday jay. Tapno adda igatang tayo iti kanan tayo. Agagawa kayo ngamin. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo, anak ko. Pakawanan da kami. No pinanawan da kayo idina nang. Pakawanan dakmat nanang. Kailiw da kayon. Kailiw kayo mutin, anak ko. No amuyo lako ma. Da kayo akan ayon tilinaon ti panunot ko. Kan kanayon kayo nga ikarkararagan, anak ko. Patpatgan kayo nga uray anya pa iti mapaspas amak. Ipatpatag da kayo mat nanang. Itatamarik na akong tirigat. Sako lang mapanunot ti ado a sakripisyo yung kada kaming agkapsat. Ala, saan na bali taubing kayo pa'y. At dapay gundawa yung agtrabaho, anak ko. Isu ano diyo kayat ti ag-apply iti trabaho. Tulungan dak iti negosyo. Tapno adda pangalaan tayo iti igatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Kamaudyanan na. Nawatak matlangan iti trabaho manong. Agpadata ading. Uray siyak. Mangrugi akmat nga agtrabaho inton bigat. Ay na, kablawang kang arod manong. Uray si kamot makatrabaho tamot langan. Wen nga rod. Kat matulungan tan ni nanang. Wan ading. Bumawi ta ni nanang. Uray adan pamilyata. Di talat tabaybay anti inata. Tasulnitan ta ti ado ang nagkurkurangan ta kuana. Kan bumawi ta, ading ko. Wen manong. Kastamot lang ti planok. Sana bale. Tayin inutin ti panagimbag ta asawak. Makatrabahon tumanan. Nanang, adto ti kwartayo At tuimot ti para kada kayo, nanang. Ne, apay dagita a kwarta, anak ko. Para kada kayo, nanang. Tapno at dagastusan nyo. Di kayo una agbambanog. Tapno saan kayo nga agsakit. Wen nanang, aywanan nyo ti salon at yo. Tapno agbiag kayo pa itinapaot. Kat makabawi kami kada kayo. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko iti kastamang mangag ko kada kayo, anak ko. Mariknak matlaangan ti pamatagyo kanyak nga inayo. Tinabayag at tinartari kagayag. Agyaman ako na anak ko. Ipatpatag kayo. Ipatpatagda ka mat, nanang. Responsibilidad dagiti naganak, timang paadal, wano mangtad iti edukasyon kadagiti anak. Ngam pagrabangan mat dagiti anak timang bigbig, kadagiti rigat kan sakripisyo dagiti dadakkel da.
Baban iti respeto kan panangipatagda kadakwada. Alagagayam, di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Titaw. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa.